Birta kalang rapet aratu ana fransinil hinpen kardom napachredo kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thepi langponi sinang. Forum for Hilton State Movement atumpens Assam Deputy Speaker Dr. Numol Mumint ami PK kaipon. APSC Havar ki hat atumpens MLA Dr. Numol Mumint ami PK kaipon. KKC Hongkram Havar amai atumpens patir piponsi sobai lang su holong ke pangthir lapar ki thankarti mesen pen pachun pon. Jopini MSC konsensi ki parapon mukhoti pa thuk lamlong BJP kang dang mai kang nipon. KSA bolong komajio rutum pens patir piponsi MLA Dr. Numal Moment ami PK kaipon. KSA lapen SYJ tum celangsi balipatar hi thelong Deputy Speaker Dr. Numal Moment ami PK kaipon. Non birtang ton pen puthot lang ponik sinak. Pai ni pai phoni analo por pai krinia por malom Forum for Hilton State Movement atumpens patir piponsi di phurong supi along Assam Deputy Speaker Dr. Numol Moment ami PK kaipon. Go back. Numol Moment act Karbi Longri Abirta pen dimha sora tum arjiding kloi pen article 244A long back nang jipu pensi nang ti song bom bang bom lo labang so hemprek a pharman nga ti song hut pensi ong dung atum aratum ki avi phik lapen ki afran ki tam nang atum da dolo lapuson nang ti song bom bang bom hut pensi Assam Deputy Speaker Dr. Numol Mumin bang ki Karbi Long pen dimha sora tum phan ki lang plot si article 244A nang ni lupu kaning je puthak bang ki so dak pen pin rempon lopusi Forum for Hilton State Movement convener jam han se pen pin rempon Autonomous State, Teo anti-tribal, Teo যেটা আমার কনস্টিটিউশন লেখা আছে আর্টিকেল 244A অটোনমাস এর আমাক না লাগে বিচাৰিব নালাগে হেতু যাব নালাগে বলে আমাক কোৱা কাৰণে আমি খুব দুখ কৰিছো আৰু তেও আমাৰ লাখ কাৰ্বি ডিমাসা আৰু গোটেইখিনি কমিউনিটি যিবিলাক কাৰ্বি আংলং বহাবাক কৰি আছে তেওঁলোকৰ ড্ৰিমছ তেওঁলোকৰ এসপিৰেশন তেওঁলোকৰ ইচ্ছা তেও নিমিচাৰে কিন্তু তেওঁ নিজৰ পলিটিকেল স্বাৰ্থত তেওঁ কাম কৰি আহিছে এই গতিকে যোৱা 2 তাৰিখে তেওঁ যেটো কমেন্ট দিলে হেতু আমি একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰো হেতু আনফৰচুনেট বুলি কম আৰু হেতু আমি খুব কনডেম কৰিছো এইটো ষ্টেটমেন্ট দিয়াৰ বাবে আমি খুব তেওঁক কনডেম কৰিছো আৰু ভৱিষ্যত তেওঁ এইখিনি কথা ক'ব নালাগে অটোনমাস আমি বিচাৰিব নালাগে বুলি তেওঁ কেতিয়াও ক'ব নালাগে because this is Article 244A, which is inserted in the Constitution 1969, which provides a creation of an autonomous state within the state of Assam. And our demands is our rights, because it is a legitimate demand, it is a genuine demand, it is a constitutional demand. So we will continue to demand this autonomous state. We will continue to fight for this autonomous state article 244A until and unless the government, the central government implemented article 244A. We will continue to fight. We are ready to give our body, our blood, because we want to have this autonomous state, because it is written in the Constitution long back in 1969. It is already 50 years now, but the government is not giving us this. So in this situation, the state government and the autonomous council are ready for talks. They are ready for negotiation. They are ready for discussion in tripartite talks in New Delhi. They have a very clear directives, policies, and amidst of this, Dr. Numal Moment has said that going for autonomous state is wrong. So this statement, it is shameful to you, and it is for us, we cannot accept. It is very unfortunate for us. So today we burn your effigy because you are anti-autonomous state. Implement Article 244A. Who is Dr. Numel Mumin to hindrance us? We strongly condemn. We don't like his statement. And in the days to come, if he doesn't apologize to the citizens of Karbi Anglong, we will strongly protest him and we will chase him out from Karbi Anglong. This is the
Assam Deputy Speaker Dr. Numor Moment Arni Sini Angbong Karbi Longri Phan dia cho hang vek nangji jongsi dia na cho hang hele putang te Karbi Longri tumpen air set prungs kachi song sai semi deng ponang kok pupusi KSA tumpen sodak pen pachini pon Karbi Anglong, Karbi Arat, aning ke oila mangale hello, Dr. Numol Mumin, Karbi Arat akisung awa, nanga chini ne, Karbi Arat akisung tengni bupsi, pini alang li hempre ke puthak, labang su jitu statement kipi banga chokchet hektik lo, lase alang li laso anti autonomous state hempre aputhak, alili kalang lang nanga ningji banga chokche pot, ni thoma mong jong se alang li jong se laso alam CNA pulo tangte, sodak pen, lili tumche songji, jong se alang li jong se laso ame alam jong se CNA pulo te ni thoma bo, am su fe kete ni tum chisong pang tangji jong si nang li jolo so alam jong se CNA pulo te akaron mangale hello ni thoma CNA pulo te ni tum nang li ko pina ki siksak do kok pustame ni tum Karbi lo chorle asom bendang lok farama tum bendang lok SDC KSA bendang lok kadu go wes tame nang li phan nang iri re nang mabe nang su phantan ni tum na bisar bekti lasi kedam tangan yan ke ni tum na jejak lo nang li kedam tangan da kalili kelang lang labang so hempre ke buta kalili kelang lang neng jiulo lasi non ke Karbi Arat parti alam jiupe songalam jiupe kadu go we arat tame non bang thurpang na po garo kusari pendang lok ela inglong asu ana bang thurpak se alang li phan gerang bo jong si ni thomo se alang li so alam chen e pulo tengte alang li hem tame gerau ji ni tum alang li hem tame gerau ni arlong tame war jari alang li phan tame mi tame keji lasi Praptin meni tu akapre alam ning ju elo la so hempre ke buthang alang li kalili kelang leng ning ji bang chok che det lo ni la so alam ning ji det nang ji pot lo pu chiku bir be tik to ke ni tum nalang li phan la bang so ke song bang ke ni tum ing tonte bahen lo ni tum ke se pen ar be param be ke ni bang ke Assam Deputy Speaker Dr. Numor Moment pen Karbi Anglong pen dimha so hemprek a permanent penke thinglong kaningji aputhak Karbi Long ke du ongdung hemprang asong lapen ki kaprek ratchari tumpen semi ningang samsi paklang ponsi Assam Deputy Speaker Dr. Numor Moment ami phiki kai pom ason thak taksi pai ni phai phor ni sami APSC party Havar Khet LAC tumpen semi Assam Deputy Speaker Dr. Moment ami phiki kai pon Dr. Numol Mumin go back, go back, go back. Eminent Dr. Numol Mumin go back, go back, go back. No to must stay. Sorry. No to must stay. Sorry. And flag long with thee. And flag long with thee. And flag long with thee. Assam Deputy Speaker Dr. Numor Mumin pen pharke thingnu kaningji aputhak bangki so dakpen pin rempon lo lapel bang so puthaki Karbi Longri ke du ane tumbasbi thurpak pen kapin rem lapen ki kachi song sai semi deng ponang ji pusi APSC party Havar Khet LAC tumpen pachini pon has been given by Dr. Numol Mumin during the mass joining program held in Dwarmaguri constituency was very unfortunate, and we the APHLC Havar Khet LAC committee has strongly condemned about the statement or the remarks that has been given by Dr. Mumin. He said that autonomous state is valueless. There is nothing in the autonomous state, and he further said that instead of autonomous state, the people of Karbi Anglong, they are getting more development from the Chief Minister of Assam. He said that there is no development like medical college or BF college or any other agriculture college in the autonomous state. So Dr. Mumin, he said that instead of autonomous state, the people should ask for development. But it is unacceptable. We, the APHLC, we condemn the statement or the remarks which is made by Dr. Numol Mumin. And those who oppose this Article 244A or autonomous state were anti-constitutional and anti-Indian, because Article 244A is mentioning clearly in the Indian Constitution itself. So it is the right of the people, and it is the right to get an autonomous state for the people of Karbi Longri Abirta. So we will call upon all the people of Karbi Anglong to protest against the statement or the remarks that is given by Dr. Numol Mumin. And this is a clear warning to all those anti-autonomous state forces that whoever oppose Article 244A or the creation of autonomous state for Karbi Longri Abirta, they are anti-Indian, because creation of autonomous state is clearly mentioned in the Indian Constitution itself. And this is a very special provision for the people of Karbi Longri Abirta, that an autonomous state shall be created for both the district, that is for Karbi Longri Abirta.
So we should oppose and we should fight back to those people like Dr. Mumin, who gave a very bad comment, who gave a very sentimental comment, remarks for the people of Karbi Anglong. So we, the APHLC, we don't accept the remarks or the statement that is given by Dr. Mumin, and this is a clear message for Dr. Mumin that you apologize within a short time, otherwise we are going to burn the effigy not only here in Dokmuka but all over Karbi Anglong, all over the 26 constituencies. West Karbi Anglong rongkhang MSC consensus ke parlopon hongkram arong adung headlong kedu sobai langsu along pai ni pai phor ni KKC hongkram havaramai tung bench patir pi ponsi sobai langsu along Kartli lapen ki kepang thira sai ke klempon sobai langsu odim lama ki haku pir thekang duk longle kang duk hotki komani kesu cholong lok lapen ki sobai langsu alang ki jun chor ilu lapen labang so alang jun lo bangte kesu ta mederi ti pusi labang so dim klong ki than dun ti lo sta non pir thekang tang longle kang tang hotki kilang ki pangkhre be jok pansi KKC 3 pia tumpen hongkram havaramai tum phan ki pin khat pon teng pensi ki pang thir lapen ki sobai lang so than sami akli pon lo pusi pachini pon Nilitum ladak sobai lang so along pini lang so than thili bhan nilitum kethok pon asai ti deng pon lo lapen nilitum aphan tiri pi pen KKC 3 pia mai pen nang pin khat pon ti nilitum havaramai phan hongkram labang so havaramai phan nalitum sobai lang so labang so than thili pan chepa me pon nang itu nang puti nang pin khat pon ateng nilitum pini ladak thok pon lo jir pon lo adrom pon lo adi pon lo pati Lakona kaki kangke lain kita nilitum ningkana sekpen nilitum labang so sobai lang so arnam mate athan nilitum thok pon ko lati pini nilitum ladak sai deng pon lo jot kijo la pen seng lo dang nilitum kapang kira sai siname deng pon lo ladak sobai lang so than pan sami thok chijir pon pamelo pon si lapen ke chun pon pamelo posi kurusar rupsing khru pen pachini pon Thau chi ta me alo apot ari bolo wasar ta me alo laten no Wumud bukan sana. ha Wumud ke sana kepala ima. mumon ba ko pare fra Lapen biang tin. ya tin da me klare te hala biang tin da me kana hambe ba ke tento ga kapari chen di Kidam tang an aning kan stamila punat MP MLA tum an pen smi labang so dim klong phan ka paching thur ji phainang charam chitu dun bomlo lapuson thak thak si non ki khibom MLA rupsing teron smi nang charam chitu dun thapusi KKC tiri pi pen chunu ripon board hol ben great son tebung Karbi Longri Abirta Dia bang sola sobai lang solang lake emune tum kesu ki un e cancer puno hadat puno la solang mangmun ke thek long tang chor I puno tante la solang ka chor I pi juno te ken lo la puson se tum dan guru sara mai pen tum dak central committee pen tawang si nile mai format si wang pen sia kola dak hawara mai dak hong kramar lok hong kramarong suki hawara mai long pen sila dak patir pi pon lo la sini tum pini ne CM sir Dr. Tuliram rong hang pen cheng lo dak EM doan la pen MSc doan apathak pen itum dak MP MLA doan tamelang itum handa chururing ne ilitum handa dak nang kaparap dunje pan lapen nang kerap tangta itum na dak bongjin bongrong along lahai kasalam long tai tum kidam tang MP ilitum horensing be pen alang li nang rap tikang lo lapen ilitum IEM la tourism in charge ke dohut lunching teron alang li tan nang rap til bangso hemmong long ka kim long lo lapen si non ilitum dak rong khang MLA pen sitame eson bak nang kerap je pan ilitum singki je thanam po alang li tan nang rabun po sining thelo Lakhain ko rapli deopani MSC consensus ke parlopon mugatu pathu klamalong ki ongdung Congress APC party lapan ki APP party etum methang a party pen chosi BJP longa chepok dun sonsi Congress a party pen bang pharu krehini APC party pen bang pharu pho APP party pen bang pharu gathom bang rumpet pen bang surihini aradatum methang a party pen chodusi BJP longa chepok dun labang so malong alhiman pen CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Surjo Rongphar EM Richard Stokbi EM Mudhurja Dekal Phukont MAC Sangpikadom Terangpi MAC Saban Kumar Telenga Jivan Chandra Pathak MP Abarim Horen Singh Be VDC Chairperson Alice Teronpi Roland Killing Lapanki BJP Long Klembang Pubang Phitumta Chitongdun
Raramai pilong siam Dr. Turam rong hangpen lam ke jai pon ateng ni potang ti. Kidam tang 1952 aningkan aprang pen Karbing long ke wang tum an phan si long le pata pi pon thek choji. Lasu pen apiki wang tum an phan ki long le pata pi pon thek the pusi siam Dr. Turam rong hangpen klardak pen pachini pon. Lapen ki tu an to wars tami prabjin pen black to pink lapen ki power block atau wars lam pi pon lapu besi lam chak ji pi pon. Bogajan per Rajipson rong pi Karbi Longri Abirta. Alikam sipen pini bang suri si sose Congress la pede PSRC apai ke omne ke Congress lo la pede PSRC pen Open BJP party lam kera tom bhat niya klom pen suri akadom bajino akadom pon prothome apnalokor moi jitu memorandum dise he jopani homostit অভাৱ অভিযোগ বিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে মেমorandum আকাৰে আপোনালোকে মোক দিছে এপ্লিকেশ্যন দিছে প্ৰত্যেক মেমorandum আৰু এপ্লিকেশ্যনত মই গ্ৰহণ কৰিছো মোৰ অফিচাৰ আছে কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলত মই যিমান পাৰো এই গোটেইখিনি এপ্লিকেশ্যন বিলাকক মেমorandum বিলাকক মই আখৰে পালন কৰিম বুলি মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো Bogajan MLA Dr. Numor Mumin pen Article 244 eke Karbing long phan kin nang nelu mate Article 244A mate Autonomous State jongsi chang thurong luputang ti jakong bang kechepa bi son si cheman tu det pu kaning je pu thaksi Karbing long ang kang long kedu praisam hamphang song ta ning sam si paklang pon si mepi ke kai sai mi deng pon bomlo lapu son ta taksi pini pai ni phai phor ni sami ani kang sampor phai po apor malom Karbilo chole song bolang kama je tum pan sme thur pak pen si MLA Dr. Numor Mumin ami phi ke kai pon Kaju gantung, rubol mobil kombalo, ala ni dah an kasi perang tang nak ke, ani kalbelong asal kari derba, jauh saya ani kalbelong sol pulote dah an kabuji jendo dorba. Alani irut dari tu kaciri ateng kalau dia alani irut MLA. Na pen alani bangke. Laan kabuji de kantang rak kaciplang tang rak. Alani dapat ke kopi kabuji je a doktor lo balage. Alani laan ciri ni je kau dia lo bangke. Alani bihe peda. Alani dak sam hangi thelu. Alani ada so depen lang seret bagi alani kopi lo kabat ke. Alani apu kot kahe lo bapilo. Alani hempek la ni lopu kari je bangke alani apu kai lopu sini tu jong itu kaise hemper bangke apa sih alani itu doktor puci pusat alani doktor jipula lelu alani pulo supal pawa la piroge alani pulo bitike la piroge are article 244 long lo pulo te raksi do elo la sini ni turira rohang pada ki pukang to mai lalu lari tu BJP pensi ati representative MLA ki walo bukajan pen lari cepare thek theda loba lari tiket ki pihu lari ingwai pai kai ki peto tiket ki piwa lari an ki plang pe pulo te lari iru CM lari ju loba cepara he jo si lari tum jo si thanga tu ave pulo te pini aba lari tum presby pira robol mobi na phake ni tum che thang chiri ala si kari thap pulani nason rekje polo lari tum BJP representative loge de pini ke KSA puaven pene tu nak kacau kali, kalbi akai sentimen bersama kacau. Lasi dapat jadi alam tebak kira BJP ki cari atom, BJP klaim bom atom, rat cari klaim bom atom. Lari tu kopi kawa thalo, hemprek lari lo bukan je pakai we ping loba. Lari tu kaprek we kai tek, bontala. Kopi posi lo rubul mobi pai pisi we kai tek thalo. Lari tu ceterak lari polor bagi. Lasi ni kaju kadu, rubul mobi. Lari jose kalbi along doi tung te boleh lari kape kai atem dal juro lari kape kai tun dal juro boleh kopi ba hemprek lari lo bukan engjelo boleh kalbi lora dodung lang pulo date lari hemprek lari lo pun dengri je bangke nabo bang be serius lasi turirang rohang next lari patikat ki piji apa na bangke mathario lasi dari tu sodak pera pacini lo kese pidi radak lape pesa jatuh sudah betul so dak per putar pacini tu ada bangke lari tu mata pe kalau lobo bobin bukajan MLA ain pesa lari
Kemano pasi deputy speaker, ale deputy speaker saya tata ancaman tadi ke puluh ale ya pukai lolo pasi ni tu Karbi lo cari ya songi pen bagai ale pajong itu nasi lapu anji dari lap tep. Karbi Student Association KSA Sumitimung Aru Lapenki Student and Youth for Justice SYJ atum celang pensi Assam Deputy Speaker Dr. Numor Mumin Ami PK Kaipon Alangli tumpen kepen renpo nangkok athila bangki kedamtang anisami Assam Deputy Speaker Dr. Numor Mumin Alangli press statement ahud Article 244 Autonomous State Aputhak kang nek joy labanki Karbi khai phan kelang plot laban kelang rob ang tek cipaklang daklu busi KSA SYJ atumpen ningang samsi cipaklang pon Assam Deputy Speaker Dr. Numor Mumin alangli ki inut anti-tribal pusi cipaklang daklo athi alangli ki Karbi Longlong bangsi mhanang thek vek anparta Karbi Longlong ki thek ding sitame Karbi khaya phant kelang rob kelang plot aputhak bangki mentuni penstmi ning samuni anparta alangli jongsi inut mesen a leader che hok pulutangti social media Facebook hai hui along pasmi comments reply tun pen debate dun set an kedang ni pata alangli tum pen jongpon Ini Abirta ki lan sikyang ton peninglo si tumi thangmi kardom